lah baca patah kaki menyasuk lalu kata piala hampak nandari pangkahulu hiu sang tiangnya akarang menyasuk darah dalam daging lukunan indah kan nampak mengapa dia saja mau tahu nan bapasan mande usaha kuina dia wagada membawa kahara dialah kode sambilu cegah diube nanjok ilaga sebuah pesan manis buat kita semua. Patah kadinya menyasuk lalu kata piawan hampak nandari bangkaku